Kaumulong Parish, Clarke, Kasngi Borom Jingis Nei Jingblay, Kabalapalong, Kabalang Sinong Tersyang, Hakasngi Ublay, Kaarponyo Terik Uyayong Arjar Arpusan, Kabadai Kasngi Borom Jingis Nei Jingblay, Hastalak Kapartay. Kilabo Yakatim, Kabaong, Henry Ublay, Ulong Kajingkenray, Yakajing Isnay, Bau I Shibun Yingi, Ulapan Yingi Da Ukris, Habang Yam Hakapom. Da Kajingay Lapan Yingi. Episus kelenong kabaan kedekot kebasaw harusan. Lasdang kajing le eniam da kajing penyang burom na irang ba balang ima formi karbina ibala pedang singobha ya barok kipa irungi jong kabarish bat kibalawan na kilai teli kisab district bat kikathenio teli kibalang sinong kibahap apo kabarish umulong. Board sekemas bukoy kaladon kajing yat precision. Da kajing syat biitinan da kilong kami bat kikun samla jong kani kabarang sinong hakapor kabakiu sya keduan kedupan. Ya kamas bakul dapan benta da ifadar pidilis pawa harangkat kajing sendan lang I Father Christian Roy lalu Father Lambert Kar Father Lakon Mitri Sutong bat Father Matthews Biam. Palpan kun blay da kajing ruai bayalam da kikena seminary jong Blessed Joseph Nardini Seminary umulong Juwai Diocese. Haga gospel ipadar pidilis poa ilai kajing kren basengotenan ikakting kajong blay kamtam habai de shpang kajing isnay jing blay. Hakapor no paisingi babu Stanley bare ilai shu ikajing hikai basengotenan ikakting beim kajong blay hakabai de shpang kajing im Kristan bat kajing isna aging blay. Lapun kut ikajing le niam da kajing dua jing isna aging blay bat kumjuro da kajing kerku bala ai da ifadar fidelis pawa.